Ebia na won fetio. Obi nso do bia e na okrokro no. Okrokro no nso a otamfu ana na ebu afu. Tamfu a utame na utame nso agime die be o. Tamfu a uchire mi na uchime nso enya mfaso breni. Utame nti ode mi ato so ekuem. E na wode nenam udu baby a umbo mi dimpa. Eka unko ne wiase ni penyina. Obi abo mi dia no obo mi din saye nkoa. Wona utame a obi di odo me why. Ni jama ne no me no da na you. Ni dofo a odo me bra me ni abro. Ni dofo a odo me ni to me bio. Ni dofo a odo me ni sama sai bio. Sa mo tamfu eni. Sa mo tamfu kuwe. No bidobia yana ayo bien yo viasi. Adofo mia nane o sepeno otafo mia nane yam shishino bobidobia ne yo bilenyo bobidobia ne yo bilenyo viasi. Ye bebe we are simono adumu nyamse ye mramedo do ye hu se bedu we are sim ade no san bebrebe ya obi wa onti obi dinda onim ne baby ya seda kropo be hia no o hia no pe no efi ase tano oten fidum pem otan suni eduro oda seni obi tan wa mani nyam yo eja obo ne soro ebo na sa simpono ochina himemu no ono kura wa ne tamfo wedi kana kaswe oboni pansa ne seso tienya boni pen obehia utamfo wai yesu ohimei amamfo bin pe wasem yesu ohini ene ebinom so beta wai no bita wa Odi ehwe na ya san hwe biem obi a otan no onyo nipa titi obi a mi se mo we mi hwe nipa tan mi wiase a eni se mi hia won a omunye nipa training bia won so adomie no abrempom mu abrempom odi fo mensan so for say boatin abedna go any teacher saying nyame asoma fuin obia pe masem obia nzume pe na ne hu se pe no profodia esta original esta anam perunti esa so pe masem nese humia na ne hu se pe no brother ashumo achinkono mbremwe promotoredu esante kotokono no ashama kwekwedu edubojai amofo manfon pram de shie abempoin so pe masem obia me pe na ne ho se pe no dofo a udomie ni mansa na me hwe dofo a udomie ni bonsam na me hwe dofo a udomie ni tiemu na mintie dofo a udomie nyami shirawo ndofo a udomie ni sama sebie sa motamfu enimu sa motamfu nkaniyem no bidobia yana ayo bia hiyo biasi dofo mia nane o sepeno otamfu mia nane yam shishino bidobia
ne